eloki lolongangi albiranna Lailatul Qadri rilalenna ulen ramalang aja na ulen ramalapi napa eloki makasara ne kia akasara memen ni riolo temut tamana pa ulen ramalang. Pertanyaan, maraga betuan na yaroden rewere kadai itu memberi isyarat nareko eloki lolongang ibaraka na ulen ramalang atau ngetong memen ni makasiwiang rilalen na ule Sya'ban. Malakbi'i ule Sya'ban nasabak dua sabakna. Pertama, malakbi'i ule Sya'ban nasabak alena meto malakbi. Yang kedua, malakbi'i ule Sya'ban nasabak dua telu peristiwa malakbi makdupa rilalenna ule Sya'ban. Malakbi salah di amalak malakbi parelu ripak dupa rilalenna ule Sya'ban ia naritu itari maega salawata rinabita. Jadi maka de ule Sya'ban puang engka kotu pancajika tataroka monro ripallawanganna dua ule malakbi famali lalu aga alek bireng ulolongan. Maka dia ule Sya'ban yoloku ulem malakbi imonriku ulem malakbi lalu aga alek bireng ulolongan. Qala mappebali fongallahu ta'ala makada ja'altu fika qira'atal Qur'an upancaji wiri lalemu upancaji wiri lalemu alek birenna baca korange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna lau nikmai lebih riolog bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna iye wennie engkaki riwenni masepulona pitu ompokna ula Sya'ban upakulingi rilalenna iye wennie engkaki rilalenna wenni masepulona pitu ompokna ula Sya'ban, yang berarti bahwa kurang lebih 10 telu wenninna mangoloe riutamaini ulen ramalan narima kuanna naritu insyaallah taala ia mailoe riala
sebagai ada-ada asifat parengerangan ia naritu alek birenna ula Sya'ban sekaligus persiapan mutamewi ulan Ramalan. Upakulingi insyaallah ia meloe ribicara rilalenna yewennie alek birenna ula Sya'ban sekaligus persiapan mutamewi ulan Ramalan. Pertanyaan agame sabakna ternyata mak berei penjelasan topan ritata rimak kedanna man awwada nafsahu fi Sya'bana bil ijtihadi faza fi Ramadana bihusnil i'tiyadi. Maka de topan ritata nigi tahu pasadiai alena rilalenna ula Sya'ban nasaba matunru-tunrui nannia matongetongengi makasiwiang faza fi Ramadana bihusnil i'tiyadi majepu mau peimati rilalenna ulan Ramalan nasaba makesingi bokona. Upakulingi maka de topan ritata nigi tahu pasadiai alena rilalenna ula Sya'ban nasaba matunru-tunrui nannia matongetongengi makasiwiang majepu mau peimati rilalenna ulan Ramalan nasaba makesingi bokona. Gangkana makedai werekadana topan ritata nareko eloki lolongangi alek birenna Lailatul Qadri rilalenna ulan Ramalan ajakna ulan Ramalapi napa eloki makasara nekia akkasara memeni riolo temutaman apa ulan Ramalan. Upakulingi pemang untuk pakasai maka de topan ritata nareko eloki lolongangi alek birenna Lailatul Qadri rilalenna ulan Ramalan ajakna ulan Ramalapi napa eloki makasara nekia akkasara memeni riolo temutaman apa ulan Ramalan. Pertanyaan maraga betuana ya roden rewere kadai itu memberi isyarat nareko eloki lolongangi baraka na ulan Ramalan atau ngetong memeni makasiwiang rilalenna ulan Sya'ban. Sekarang mompo ipakutana makeda agaro alek birenna ulan Sya'ban sebagai persiapan mangoloiwi ulan Ramalan. Ternyata makedai penjelasanna topan ritata malabbi'i ulan Sya'ban nasaba dua sabakna malabbi'i ulan Sya'ban nasaba dua sabakna. Pertama malabbi'i ulan Sya'ban nasaba alena meto malabbi. Yang kedua malabbi'i ula Sya'ban nasaba dua telu peristiwa malabbi makdupa rilalenna ula Sya'ban. Jadi upakulingi malabbi'i ula Sya'ban nasaba alena meto ula Sya'ban malabbi. Yang kedua malabbi'i ula Sya'ban nasaba dua telu peristiwa malabbi makdupa rilalenna ula Sya'ban. Sekarang pertanyaan tegaena ya roh peristiwa malabbi rilalenna ula Sya'ban rilalenna kesempatannya mamadaini nareko dua na irampe. Tiga yaro. Yang pertama
maka dai topan ritata rilalenna ula Sya'ban turungi ayakna akorange ia maparentangengi mas sempajang mangolo lauri Baitullah Masjidil Haram upakulingi rilalenna ula Sya'ban na turung ayakna akorange ia maparentangengi mas sempajang mangolo lauri Baitullah Masjidil Haram gangkana ia ro ula Sya'ban ia he ulengi riasengi sebagai syahru tahwilil kiblah bulan pengalihan arah kiblat. Pertanyaan magina riasengi bulan pengalihan arah kiblat nasaba ia ro mula-mulana asal lengenge riwatunna nabitta sibawa sahabatna ia ro mula-mulana nareko mas sempajangi nabitta sibawa sahabatna mas sempajang mangolokui Baitul Maqdis Palestina. Jadi mula-mulana selenge nabitta nareko mas sempajangi mangolokui Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Palestina. Nekia riwatunna monromupa nabitta ritana Mekkah riwatunna monronamu panabitta ritana Mekkah ia rogau tania persoalan nasaba riwatunna nabitta ritana Mekkah nareko mas sempajangi tetongi nabitta rionrong newai si lempu Baitullah si bawa Baitul Maqdis dengan kata lain si semi mangolo na dua na kena walangi contoh iebara Baitul Maqdis ku monrohe Baitullah ku he monro tengah majapun nabitta tetong ku monro tetonge mangolo kui Baitul Maqdis na kena toy Baitullah betuanna sekali tembak kena dua iya ro riwatunna nabitta monro namu paritana Mekkah nekia riwatunna nabitta malek dapureng berhijrah dari Mekah ke Madinah kurang lebih 10 pitu ulang kurang lebih 10 pitu ulang Nabi tamas sempajang ri Madinah mangolokui Baitul Maqdis dek nangolo ri Baitullah. Pertanyaan magina kuro nasabak dek na nasi lempu Madinah Masjidil Haram si bawa Baitul Maqdis betuanna ada kumangoloi ku Baitul Maqdis dek nangolo ri Baitullah kurang lebih 10 pitu ulang Nabi tamas sempaja makuro modelekna walhasil iya ro Yahudie nelle kelle inabita maka de Yahudie itero Muhammad nasuro ki maccoeri wi agamana na alena ha maccoeri wi angolota nasaba iya ro Yahudie na reko mas sempajangi Yahudie na reko beribadai mangolokui Baitul Maqdis gangkana nelle kelle inabita maka de itero Muhammad nasuro ki maceri wi agamana na alena ha maceri angolota walhasil maka lalai pappena dinna nabita mengkalinge ya ro adai gangkana nabita assawenni mak dararing mare lodoan rifong Allah Ta'ala barak kuaga turungi parentana puange yang mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Masjidil Haram. Gangkana menurut riwayat pada bulan Sya'ban kedua, pada bulan Sya'ban yang kedua riwatunna nabita letuk ri Madinah bulan Sya'ban kedua betuanna 17 bulan kemudian mas sempajangi nabita riset dia masiji engka makada sempajang loro engka makada sempajang asara mas sempajak bere jamai si bawa sahabae watunna taka bere mamulan nabita mangolokui Baitul Maqdis ne kiamat tengangi mas sempajang na turung ayat na akorange surah Al-Baqarah ayat 144 suratul Baqarah
ayat 144 rima kedanna fongallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Matengangi Nabi tamas sempajang natapa turung ayat na korange makeda fawalli wajhaka syatral masjidil haram pangoloi rupamu lori baitullah masjidil haram gangkana ia rawatue naputarai alena nabita mangolo lori baitullah gangkana watunna taka berek mamulang mangolo kui baitul maqdis tapi watunna mak bere seleng mangolo kuni baitullah masjidil haram masiji non roye nabita mas sempajang ia rawatue maku kuange marisengen riaseng masjid kiblataini pakulingi masjid kiblataini. Saya yakin idik polewe tanah marajai imma gi haji imma gi umrah pole mana ki siarewi ya masjid masjid kiblataini. Ternyata ia ro ayae suro ki mas sempajam mangolo ku baitullah napa turungi fong Allah ta'ala rilalenna ula Sya'ban gangkana makedai topan ritata itu memberi isyarat nareko engkaki rilalenna ula Sya'ban termasui amala malebi ripak dupa ia naritu parelluki malewe-lewe mangolo ribaitullah upakulingi makede topan ritata itu memberi isyarat nareko engkaki rilalenna ula Sya'ban parelluki malewe-lewe mangolo ribaitullah. Pertanyaan aga betuana ya romalewe mangolo ribaitullah akatana ya roma kedai termasuk amala malebi ripak du parilalenna ula Sya'ban itaroi maega sempaja sunnata. Nah sabak kumalewe ki mas sempaja sunnah berarti malewe ki mangolo ribaitullah. Iya nahe ula Sya'ban weddingi mancaji persiapan untuk mutamewi ulan ramalan gangkana taparajai ka adampen 10 mani telu esona natama ulan ramalan maka semestinya 13 hari terakhir ini engkaki matongetongeng engkaki matunru-tunru itamba-tambewi sempaja sunnata para kuaga rilolongang imati barakakna ulan ramalan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, malabbi'i ula Sya'ban, malabbi'i ula Sya'ban nasaba rilalenna iahe ulenge, rilalenna iahe ulenge naturung ayakna akorange ia maparentangengi salawae lauri nabita upakulingi rilalenna ula Sya'ban naturung ayakna akorange ia maparentangengi salawae lauri nabita ia naritu surah Al-Ahzab ayat 56 innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka defong Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe sallu alaihi wa sallimu taslima as-salawaki nanniya appas salama ki rinabita ia nahe ayat maparentangi salawa erinabita gangkana makadai topan ritata ia tu ula Sya'ban ye ulenge riasengi syahrus salati ala nabi ulanna salawae lauri nabita. Pertanyaan magina riasengi ulanna salawae karena itu memberi isyarat rilalenna ula Sya'ban naturung ayatna akorange ia maparentangengi salawa eri nabita gangkana dengan demikian taparajai ka adampeng makadai topan ritata termasui salah sedi amala malekbi salah sedi amala malekbi parelu ripak dupa rilalenna ula Sya'ban ia naritu
itare maega salawata rinabita upakulingi iya he ulengi ulenna salawa rinabita oleh karenanya parellui itaro maega salawata rinabita. Pertanyaan, maraga naro lapalenna salawai pappe balinna intinna masalawaki maraga lapalenna tega malomo riseseta yana tataro malewe upakulingi intinna masalawaki tapi maraga lapalenna pappe balinna tega malomo riseseta yana tataro malewe. Nareko malomo riseseta salawat Ibrahimiyah silahkan diperbanyak. Salawat Ibrahimiyah ia naritu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nareko yullet tare mega yaro alhamdulillah. Cuma bisa jadi maka daki mau seding ustaz nasabak malampei. Pertanyaan wat di muaga Roma poncoe pappe balinna intinna masalawaki mengenai lapalenna tega malomo riseseta. Nekia engka topan ritata rampei. Engka topan ritata rampei. Makada termasui salawat malekbi termasui salawat malekbi ia naritu salawat siturue parentana puang Allahu Ta'ala upakulingi termasui salawat malekbi ia naritu salawat siturue parentana puang Allahu Ta'ala. Pertanyaan, maraga parentana puang Allahu Ta'ala maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima maka de patutuna wasallimu taslima gangkana maka de topan ritata termasuk salawat malekbi ia naritu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima magi nari tutup makada wa sallim taslima nasabak puangen rampe makada sallu alaihi wasallimu taslima nasabak makede patutuna wasallimu taslima jadi makede lapalenna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ianahe setidaknya dua peristiwa malekbi makdupa rilalenna ula Syaban nekia irampe rilalenna iahe kita ritiwie irampe rilalenna iahe kita ritiwie narampeangangi andre guruta rima kedanna iaro ula Syaban iahe ula Syaban ria setoi sebagai syahrul Quran ulenna akorange upakulingi iahe ula Syaban ria sengi syahrul Quran ulenna akorange gangkana engka dua uleng siola-ola berturut-turut riaseng ulenna korange tegena ya rodua ulang pertama ulah Syaban yang kedua ulen Ramalan jadi ulah Syaban yewe ulenge nenya ulen Ramalan ulen mangoloe dua ulang riasengi syahrul Quran ulenna korange aga betuana maka de topan ritata nasaba ulah Syaban
riasengi sebagai ulenna korange, maka itu berarti malebi mengaji risaliwenna ul Syaban nekiat tatambai alep birenna baca korange rilalenna ul Syaban. Jadi pakulingi malebi mengaji risaliwenna ul Syaban, tapi tatambai alep birenna baca korange rilalenna ul Syaban. Aga sabakna nasabak iyahe ulenna korange. Pertanyaan engka ga dasarna pape balinna engka tiga yaro. Yang pertama, narampeangangi Andre Guruta Al Hasan ibnu Sahal rilalenna salasi dia riwayat konon kala Syaban, konon ia rogare ul Syaban purai makutana ripuang Allah Ta'ala. Ul Syaban purai makutana ripuang Allah Ta'ala. Maka daya Rabbi puang ja'altani baina syahraini azimaini puang nama jepunna engka kotu pancajika mutaroka ripallawanganna duai ulem malebi. Maka de ul Syaban puang engka kotu pancajika natataroka ripallawanganna duai ulem malebi. Aga betuanna ulan riolo ulan raja ulan malebi, ulan paimeng ulan ramalang ulan malebi, pallawanganna ul Syaban. Jadi maka de ul Syaban puang engka kotu pancajika tataroka monro ripallawanganna duai ulan malebi famali lalu aga alep bireng ulolongan. Maka de ul Syaban yoloku ulan malebi imonriku ulam malebi lalu aga alep birang ulolongan. Qala mappebali fongallahu ta'ala makada ja'altu fika qiraatal Qur'an upancaji wiri lalemu upancaji wiri lalemu alep birenna baca korange. Aga betuanna malebi mengaji sebelum tama ul Syaban, tapi tatambai alep birenna baca korange rilalenna ul Syaban. Sebelum lanjut taparajai ka dampeng iya ro ri daerah baru ya wai daerah baru engka se digau malariade ripallawanganna saisa masyarakat ta idi ogi toberue de uisengi nareko risegeri nenia pangkep. Maka da engka toga yaro tega yaro ia naritugau mapangolo ri esso araba pacapurenna ul Syaban. Jadi nareko engka tomatoa engka nene engka tomatoa elok napa mulai mak guru mengaji anakna engka tomatoa elok inapa mulai mak guru mengaji anakna biasana ia rotomatoai natiwi ilek biriolo anakna ripua imang ia rega natiwi ilek biriolo anakna ritoko-toko agamai untuk ribacangi pak doangan istilana ogi tobarue natiwi napangolo anakna biasa ibacani pak doangan kemudian kuni roma pamula makalepu jadi itimpar ni korang maka dani pak imang alepu macet toni alepu ba ta dan seterusnya sebagai bentuk pertanda maka da elok ni ripa mulai mak guru mengaji laponganana iya ro biasanna kunatiwi iya ro ricapu arabana ul Syaban biasa natiwi anakna napasitiwi rengi golla cella si bawa kalukulolo de wisiku segeri makadang katogar engkatoma kumaye sekarang mompok pakutana makada tege pole dasarna yaro mapangoloe ricapu arabana ul Syaban taparajai ka dampeng
madeceng upahana iyewe gawe nasaba ambokku imang, ambokku imang rimun rimatena latoku nasaba lebih riolo imange ku garsi ku kamponge latoku imang mate la pullato anak nasulewi ambokku na nama pamula romai riolo asal engka nasa asal narapi capu araba ula Syaban tuli mega tomato lo ribolai tiwi kalukulolo si bawa golla cella si bawa anakna untuk napangoloi ia romai biasa sempak kak makuk kutana maka da agaro dasarna na ula Syaban agaro sabakna na eso araba magi natania eso lain ternyata pura mani ibaca ya hekitae nari lolongangi penjelasanna maka dah bisa jadi ia rotomato atta romai riolo topan ritata romai riolo na poji pamulewi anak nama guru mangaji rilalenna ula Syaban nasabak memang ula Syaban syahrul Quran ulenna korangi jadi memang ula Syaban ulenna korangi jadi napan caji senungi tomato watta pamulewi anak nama ngaji rilalenna ula Syaban barak kuaga ya matu laponganana napoji mangaji nasabak napamulewi baca Quranna rilalenna ulenna korangi iya naritu ula Syaban nekia pakutana selanjutnya magi na eso araba magi natania eso juma padahal eso juma sayyidul ayyam pangulunna sininna esoe magi na araba ternyata engka hak desekna nabitan rampe maka dai nabita ma min syai'in budi ayaumal arbi'a illa wa qad tamma maka de nabita de gaga sewa anu madeceng ripa mulai ri esona arabae sanga diri pasukui adecengen narifong Allah taala pakuling maka de nabita ma min syai'in budi ayaumal arbi'a illa wa qad tamma de gaga sewa anu madeceng ripa mulai ri esona arabae sanga diri pasukui adecengenna ripuang Allah taala gangkana iana tu sabakna dua telu topan ritata nareko elo ibuka sekolah agama elo ibuka pesantren elo inapa mulai pengajianna dua telu topan ritata napa mulai wiri esona arabae contohna pada padanna andre guruta al Imam Abu Hanifah rahimahullah andre guruta Imam Abu Hanifah menurut riwayat narekona buka isi kolana beliau selalu memulai pada hari Rabu ternyata pesantren tak mangkoso andre guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle napa mulewi pengajian ngeri mangkoso sebagai pertanda ibu kai angajian ngeri mangkoso ia naritu tanggal 20 sedi ulas 10 tahun si sebu asara ratu na 30 arwah 21 Desember 1938 ternyata ia rawatue eso arabai jadi ternyata andre guru tambo dalle juga demikian napoji pamulewi anu madecenge ri esona arabai bisa jadi napancaji pak doangan itu panritata ipangole laponganana ricapu arabakna ula Syaban mamuare ipasuku idecenna ripuang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang menjadi tanda tanya lagi maka da sifat kutanai magi ropale napasitiwirengi kalukulolo si bawa golla cella magi napasitiwirengi kalukulolo si bawa golla cella taparajeka dampeng taniama kewajiban yahe nekia napakangkai tomato watta kalukuloloe si bawa golla cellae de gagalain akatana sangadinna pak doangan tania baca tapi pak doangan nasabak gaukeun istilata idi ogie senu-senungan
engka garo dasarna senungange hak desetna nabita. Maka dari pangulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasyaum. Iya ro nabita napoji mas senungange ne kialiwa na cece nama pamalie. Berarti dek nama gaga ki mas senungan selama ipalari pak doangan iya rogawe. Pada ena elo ina pamulai mak guru mangaji anakna loke na tiwi mangolo di pua ima na pasi tiwi rengi kalu kulolo si bawa golla cella magi na golla cella pak doanga senungan barak kuaga tulima ceningi atin na lapung anak mangaji pada toha cenin na golla cella magi na kalu kulolo nelorengi malunra atin na anak emang ngaji dan sebagainya dan sebagainya. Gang karena dua teluto tu irita guru pangaji, dua teluto irita guru pangaji. Kunapa guru mangaji anak guruna dek na cek dek guru pangaji piso na pake mak jelo. Dek na cek dek iruntu engka guru pangaji piso na pake mak jelo. Pertanyaan magi na piso pape balin na dek gagalai sanga di pak doangan nelorengi matareng anak guruna mangaji pada toha tarena ya ro pisoe tapi sayana piso kunru na pake. Jadi ya mana naik sitongan na makunya ro gayana toriolota marelo doang matanre pak doangan na tapi madodok bacana gangkana ya ropak doangan na palari gau kengi. Jadi upakulingi matanre pak doangan na tapi madodongi bacai. Oleh karenanya ya ropak doangan na palari senungangi. Tetapi lagi-lagi ria senge senungan tania kewajiban. Aga betuan na ku eloki pak dupai selama made cemuan niae silahkan. Tapi na rekodek nari pak dupa tania toma persoalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taparajai ka adampe. Narampeangi andre gurutta Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Andre gurutta Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala makadai engka se diriwayat oleh sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ria senge pangulutta Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala makadai pangulutta Anas kanal muslimuna iya romai riolo sahabatna nabita idza dakhala sya'ban nareko mutamai ul sya'ban iya romai riolo sahabat na nabita nareko mutamai ul sya'ban inkabbu alal masahifi fakarauha napasibui alena mangaji sahabat na nabita nareko tamai ul sya'ban napasibui alena mangaji. Artinya mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran aga sabakna ul sya'ban ulen nakorangi wa akhraju zakata amwalihim nanniari lalenna ul sya'ban napesu iseke waramparana upakulingi rilalenna ul sya'ban napesu iseke waramparana aga sabakna takwiyatan lid-dha'ifi wal miskin ala siyami Ramadan nasaba elo ina bantu to malemai nan niato kasia-sia ala siyami Ramadan moloiwi puasa ramalangi. Jadi taparajai ka dampeng itu memberi isyarat nareko tamai ulan ramalang termasuk amalak malekbi itare mega baca korata. Alhamdulillah engkamu pa 10 telu esonahe Siti najamu pa temu baca korata. Kamu pa 10 telu esona Siti najamu pa ipatemu baca korata napa tama ulan ramalang. Mudah-mudahan. Neke yang kedua termasuk amalakna saisa sahabatna nabita nareko tamai ulan ramalang napesui seke waramparana tujuanna elo ina bantu to malemai elo ina bantu to kasia-sia moloiwi ulan ramalang.
Sekarang pertanyaan, nareko purani na pesuk seke warang paranna rilalenna ulah Syaban, lalu aga na pesuk rilalenna ulan Ramalan. Maka dari topan ditata seke warang paranna rilalenna ulah Syaban na pesuk, tapi nareko tame ulan Ramalan napa cinrolaiwi nasabak siagai egana pasideka. Jadi rilalenna ulah Syaban napa suseke, tapi rilalenna ulan Ramalan natare mega pasidekana. Pertanyaan, magina ulah Syaban napa suseke, rilalenna Ramalan nataro mega pasidekana, itu simbol napa diolo mutoi hawajie. Upakulingi aga sabakna na ulah Syaban non rema seke Ramalan na sideka, itu simbol napa diolo mutoi hawajie. Wajie tetap utama gangkana yaro ripak diolo. Kemudian salaga nareko ulan Ramalapi napa kak mapasu seke warang parang pape balinna dek na salah bahkan wedi jaji malebih toma neki ata para jeka dampe nareko elok ki mak bage-bage rilalenna ulan Ramalan. Upakulingi nareko elok ki mak bage-bage rilalenna ulan Ramalan. Tapara jeka dampe aja naseke warang parata tak bage-bagean. Nekia ia royak bage-bageange pasti dekata. Lalu magani seke warang parata, seke warang parata tatiwi ilok karya melee. Amele pamatuk matoro iaro seke warang parata nasabak nareko idi riale mak bage-bageangi seke warang parata, idi riale mak bage-bageangi seke warang parata tapara jeka dampeng sipu ega egana seke warang parata tak bageang de panariangga ki to makacoa aga sabakna kewajiban tak memeyaro. Upakulingi sipu ega egana seke warang parata yak bage-bageang de panariangga ki to makacoa nasabak kewajiban tak memang maseke ia patu nariangga ki to makacoa nareko ipas salama ilek biriolo seketa nainapa ipat cinrolai nasabak siagai egana pasti dekata ya narodendre urampe maka dana reko seke sebaiknya melalui amil tatiwi loka di amil zakat ia namu anareko eloki mak bage-bage seketa tataro maiga pasti dekata tataro maiga. Pertanyaan, salaga nareko iya riale mak bagiangi seke warang paraku pape balinna sitongenna dek mana salah yang penting tuju bagena sitongenna dek mana salah yang penting tuji bagena cuma yak ketorengi salah bagena aga sabakna ria senge seke engka arua kelompok berhak matarima ria senge seke engka arua kelompok berhak matarima iya nahe aruai mesti iwere seke nekia nareko idi riale mak bage-bage biasana ya ro pertimbangata akasia singa mi bawang upakulingi iya ro idi biasa kumak bage-bage ki pertimbangata pakir miskin saja akasia singa nami irita padahal fakir dan miskin hanya dua kelompok dari 8 kelompok yang berhak menerima. Itu berarti dekna merata ri arwai kelompok berhak menerima. Kemudian yang kedua, nareko idi riale mak bagi-bagi yang iseketa wedi jaji engka tau matarima tau dekna berhak matarima seke nasabah ia lengiahe mungkin berhak mana matarima tapi kebetulan engkai sapi senam monrot tudang walhasil maka lalai perasaannya nareko deto nariareng gangkana ya letoi amplop padahal seke yak bereang sementara yang bersangkutan tidak berhak menerima berarti sitongan nadek mana salah yang penting tuju bagena tapi yak keto orangi salah bagi amai. Oleh karenanya untuk lebih amannya nareko seketa tatiwi illokari amelee. Yang kedua pengala ta'ala suroki tiwi iseke di amelee. Upakulingi pengala ta'ala meto suroki
nareko seke engka amelena gangkanna narampe pong Allah Ta'ala wal amilina alaiha pong Allah Ta'ala rampe makeda engka amele nareko idi riale isuro mak bagi-bagiangi seketa tidak mungkin narampe pong Allah Ta'ala amele tapi engka amele narampe pong Allah Ta'ala itu memberi isyarat nareko seke tatiwi iloka di amele tapi ustaz elo apa kak mak bagi-bagi langsung pape balinna ko elo ki mak bagi-bagi langsung pasti dekata tataro mega nasaba nareko seke tapi tak bagi-bagian sekali lagi de nariangga ki to makacua nasaba kewajibat tak memeyaro walangi contoh sipukesik kesinna sempajal 5 watuta sipukesik kesinna sempajal 5 watuta dek panariangga ki pas sempajang nareko 5 watu mi bawan rijama aga sabakna kewajibat tak memeyaro iya panariangga ki pas sempajang nareko madecengi sempajal 5 watuta na itambai nasabak siagai egana sempaja sunnah emakutoni dendre akacoa ngewe yang ngolewi ulen ramalan gangkana tak perajeka dampe seketa yang tak kalah penting tapas sadie pasti dekata barak kuaga wadiki mancaji toma kacoana fuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir sebelum ututuk pengajiata yang ngolo ini ulen ramalan narima kuana naritu mamuarei engkamanangi lolongangi alat biranna ulan ramalan nekia upakas ipaima nareko elo ki lolongangi baraka na ulan ramalan ajak na ulan ramalapi napa elo ki makasara nekia akasara memen ni riolo temuttamana pa ulan ramalan kemudian taparajeka adampen aja tapandang entengi amalae namu maragamuna ecukna aja tapandang entengi amalae namu maragamuna ecukna pada enna aja tapandang entengi doi 2 sebue bisa jadi iana tumatu doi 2 sebue pas salama ki ri asri mondrinna puangi aga betuana mapamula yewesoe gangkalabek mati ulan ramalan asal elok ki loka masiji tak upaya kalaloi tuli engka doi tapari kantong taparaje ka dampe mapamula yewesoe letu labek ramalan tak upaya kalaloi tega ki lao utamanya kuelo ki tamak masiji tak upaya kangi engka doi tapari kantong purakat napasak guru tak di mangkoso maka de guru tak na tega kolau lebih pa nareko elo ko tamak masiji ajak lalo nang kana koso do kantom maka de guru tak ajak lalo nang kana koso kantom betuanna upayakan ituli engka doi upari kantong aga sabakna tama amma ko masiji etudang natapa engka celengan lalo engka kota amal lalo ajak mupalabe ia ro celengange dengan kecepatan 80 km per jam tapi pale pamuya ro celengange mala penumpang nareko pale dek panaule ya roma celae dek matuna magaga ya roma bangkunge engka garo pale doi mak bangkung engka pangeran pati murah aga sabak nama kede guru tak na engerangi sipu kesik kesinna ceramamu sipu jagomu macerama si jakko macerama teton riasek na mimbarae mu bicara sekee mu bicara pasti dekai na ternyata engka celengan lalo riolomu na ternyata dek gaga mu patama rilalenna yaro celengange ia tu ceramamu dek gaga gunana nasaba ia tu na perhatikannya jamaah tania ceramamu tapi gaupmu na perhatikan jamaah ya nah macaji persoalan oleh karenanya tak perajai ka dampe
mapamule we esoe tak upaya kalale tuli engka doi iri pari kantong. Alhamdulillah masih jita lancar celenganna nekia engka wita masiji saisa tanya maku segeri engka saisa masiji mapamula capak romai tasaka-saka celengange nasabak tuli lepa mala penumpang tapi si senna imon rinna imange kumana ni romon rotu dapang ulwe lengok palari celengange taparaje kadang payana heden de nawad dingi pandang enteng ya ro amala namu maraga ecuna nasabak bisa jadi yana romatu amala becue pas salamaki ri assari mondrinna fangallahu taala sekira yana ro sempa urampe rilalenna kesempatan malebi ewe mamware napak barakaki fangallahu subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.